Muri Final Destination igice cya kabiri aragasena aho urupfu ruza ruhereye ku modoka iri mu bwoko bwa truck iba yikoreye ibiti byinshi kandi binini. Evan Lewis aba ari inyuma y'iyo modoka yo mu bwoko bwa truck, hanyuma ikawe kamumeneka ku matako, ari nako ibiti birimo biramanuka kuri iyo truck ku buryo ataza no kubibona ngo yikingire hakiri kare, agateza impanuka ikomeye cyane mu muhanda. Igiti cya mbere kiba kivuye muri la truck kitakikubita muri iyi modoka ya Lewis, kikata kinamuca umutwe ari nako gihingukiranye inyuma. Iyi sene igaragara nk'iya nyayo koko ku buryo wagira ngo ni ibintu byabayeho, ubundi bano bantu babigenza gute kugira ngo bakine sene zigaragare nk'iza nyazo. Izi filimi za Final Destination ziri muri filimi zakunzwe ku rwego rudasanzwe, zikagenda zininjiza akayabo k'amafaranga ku rwego udashobora kwiyumvisha. Nk'ubu Final Destination Bloodline yasohotse muri uyu mwaka dusoje wa 2025 imaze kwinjiza box office ya $315 zose. Iyo barimo gukora script z'iyi filimi bashyiramo buri detail y'ukuntu urupfu ruza, bimwe mu bintu bituma zino filimi zikundwa ku rwego rudasanzwe. Reka duhere kuri Final Destination igice cya mbere cyasohotse mu 2000. Tugiye kumviramo uburyo zino filimi zigenda zikinwa, cyane cyane ziriya sene z'ubugome ku buryo zigenda zigaragara nk'iza nyazo koko. Mu gukora details z'ukuntu urupfu ruza mu gice cya mbere berekana iriya ndege yose irimo gushwanyuka, ariko uyu mugabo Alex Browning aba yabibonye ko iyi ndege igiye guturika, bigatuma asohoka akasohokana n'abandi bantu baba bajyanye muri uru rugendo. Muri script z'iyi filimi bavuga ko iyo ucitinze urupfu ruba rugomba kugaruka rukagushaka kandi rukakwica nabi cyane. Kugira ngo bakore kari agasene k'indege irimo guturika, barabanje bakora animation y'indege bifashishije computer generated image. Hanyuma ziriya sene zo wabonaga abantu bari mu ndege urupfu ruragenda rubatwara umwe kuri umwe mbere y'uko indege itangira guturika, bari badesigninze neza ahantu hameze nk'indani mu ndege kugira ngo bazaze bafatira amashusho ari close. Iyo bajyaga gufata agashots umuntu arimo kuvuza induru, kamera bayifatiraga muri angle nziza ku buryo iza kumugaragaza wese n'amarangamutima yiwe yose. Aba producer benshi bakora zino filimi za horror iyo barimo kuzikora bakoresha uko bashoboye ku buryo umuntu uzayireba azaba afite ubwoba. Kugira ngo umuntu agire ubwoba arimo kureba zino filimi za horror nuko aba sound engineer baba basizemo sound kuri buri kiki ku buryo ibintu byose bigenda bijyana. Iyi niyo mpamvu kuri set y'iyi filimi ya Final Destination igice cya mbere kuri set yabo hari abagabo batatu bari bashinzwe sound gusa. Eric Batulu, Kelly Zombe na Dave Mackay, abagabo batatu bose bashinzwe sound gusa. Bano bahungu bamaze kurokoka iramanuka y'indege, umuntu wa mbere urupfu ruza gutwara ni Chad Donnella. Bajya gushutinga uburyo urupfu rwazaga gutwara bano bantu bashyiragamo buri detail ku buryo byatumaga ino filimi ba cinematique ku rwego ruri hejuru. Uyu Chad ajya muri bathroom agatangira koza ibiganza byiwe, gusa icyo batazi nuko amazi aba yatangiye kurikinga arimo kwikubita hasi, ari nako atangira kunyerera. Muri iyi scene bashyiragamo buri detail ku buryo n'igitonyanga kikubitaga hasi wumvaga sound yacyo. Uyu Chad ahita anyerera, akagozi kakamufata mu ijosi ku buryo apfa arimo kubura umwuka, bikaza kugaragara ko ari accident kandi ari urupfu rwamuzi. Impamvu uyu Chad apfa bwa mbere nuko n'ubundi mu ndege ari we wari kuzapfa bwa mbere, urupfu rubarimo ruragendera ku murongo. Nimba wararebye iyi filimi wabonye ko mu gupfa k'uyu mugabo Chad isura yiba yatukuye kubera kubura umwuka. Mu gushutinga iyi scene bari basize akantu ka protection mu ijosi ryiwe ku buryo nta kibazo na gito yari kuza kugirira kuri set. Yari anahagaze ahantu heza ku buryo uyu mugozi utari kuza kumuniga, ahubwo bagakoresha camera trick wowe ukabona uyu mugozi wamunize. Iyi filimi yagiye kurangira itwaye budget ya $23 zose z'amadolari, ikimara gusohoka itikundwa ku rwego rudasanzwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa na Canada itayinjiza $54 ku isi hose itayinjiza $112. Aya mafaranga yari menshi cyane muri bino bihe bya za bibiri, dore ko banungutse hafi inshuro 6 zose zayo bashoye. Igice cya kabiri cyo cyagiye kurangira gitwaye budget ya $26 zose. Nimba wararebye iyi filimi wabonye se naho umukobwa Nora yinjira muri Aliveti kamuzamura hejuru, yageramo hagati kahagarara. Uyu mukobwa atangira gupanika agashaka uburyo yava muri ya sanseri, nayo ikamworohereza igafunguka igice gitoya. Uyu mukobwa mu gukuramo umutwe agiye kureba ahantu sanseri yafatiwe itimanuka bitunguranye cyane, ikahita inamuca umutwe. Iyi ni muri scene zakunzwe ku rwego ruri hejuru kandi zinagaragara nk'iza nyazo koko. Mbere yuko batangira gushutinga iyi scene barabanje badesigninga ikintu kimeze nk'umutwe neza wa Nolan kugira ngo bazakifashishe muri iyi scene. Ubwo bari bazanye n'ibintu by'ibipops babidesigninga neza nka elevator kuko bari kuza gukoramo dusene tw'indani. Bashutinze scene zabo neza muri iyo elevator bari bamaze kudesigninga, hanyuma iriya scene yo gucika umutwe yo bakoresheje wa mutwe wa fake bari bamaze kudesigninga. Urebye ukuntu bashutinze iyo scene n'ibintu byaje kuvamo, uhita ubona ko ari ibintu bitangaje ku rwego ruri hejuru. Iki gice cya kabiri cya Final Destination kikimara gusohoka cyase kinjiza box office ya $90 zose z'idolari, inshuro 3 zayo bari barashoye. Reka tuvuga ku gice cya gatandatu aricyo Bloodline, kimwe mu bice byakuzwe ku rwego rudasanzwe, akaba ari nacyo giheruka gusohoka. Imwe muri scene zagoranye cyane mu ikorwa ry'iyi filimi arimo iriya scene yo gusenyuka kuri ya nzu ya Skyscraper. Mu gushutinga izi scene zari kuba ari scene zirimo abantu benshi, zirimo no gukorerwamo ibintu
byinshi bivuze ko zari kuba ziri complex ku rwego ruri hejuru. Nubwo zari kuba ari scene nyinshi ziri complex, bari kuza gukoresha uko bashoboye kose kugira ngo baze kwerekana buri detail y'ukuntu urupfu ruza gake gake. Bajya gukinira scene y'ukuntu inzu ya skyscraper iza gusenyuka, baragiye bubaka set nini muri studio. Barangije bazengurutsa n'igitambaro cya green kuko bashaka gukora ibyo bita practical effect. Practical effect ni ukuntu ushobora gusetinga ibintu byawe byose kandi wazanye ibintu bya nyabyo kugira ngo scene zabe zigaragara nk'izanyazo. Aha ubu zifashisha CGI nkeya cyane kuko n'ubundi scene ziba zigaragara nk'izanyazo udakeneye gushyiramo ibintu byinshi. Mu gushutinga iyi scene bari babizi ko ari udushoti twinshi tuzaba turimo umuriro, ibi byatumye bajya kuzana imashini zazishyiramo umuriro n'imyotsi kugira ngo scene zabe zigaragara nk'izanyazo. Abakinyi hasi bari bakandagiye ku platform cyabatigisaga ku buryo wabonaga zira scene ari izanyazo, hari ahantu barimo gusenyuka. Mu gushutinga zino scene arimo agasene kase kanafata world record ka stunt y'ibihe byose. Nimba wararebye scene turimo kuvugaho, wabonye agasene k'umusaza burimo gutwikwa n'umuriro, iriya scene bayikinye bya nyabyo, n'uriya muriro wari uwa nyawo. Uriya musaza wakinye scene yari umustanti double kandi yari anafite imyaka 71 yose. Bajya gushutinga ku gasene, uyu musaza bamwambitse imyenda ya fire resistant suit, hanyuma inyuma bahashyira imyenda isanzwe kugira ngo baze kuyitwika. Baje kumushyiraho umuriro wa nyawo, ariko kubera ko yari yambaye ya fire resistant suit nta kintu yigeze aba. Ibi byase bimugira umustanti wa mbere ukoze cyane muri sinema, ukoze n'aka gashoti ko gutwikwa n'umuriro afite imyaka 71. Ubundi iyi filimi ivuga ku mukobwa Iris Campbell uza kugira vision zo kuntu inzu ya Skyview Tower ibigiye kurimbuka, akaza no gutabara abantu benshi. Kubera ukuntu baba bacita inzu urupfu ari benshi, urupfu rwa rugomba kuzahera ku murongo rugenda rubahitana, ariko kubera ukuntu haba hararokotse abantu benshi, ruza kugera ku muryango wa Iris Campbell we anafite abuzukuru. Umwe mu bana bakomoka kuri uyu Iris Campbell ari we Stephen Lazy aza kumenya ko urupfu rwabaziye, ari nayo inkuru y'iyi filimi ititangirira neza. Barimo gushutinga iyi filimi arakandi gasene kabagoye ku rwego rudasanzwe, ariko kariya ku rupfu rwa Eric Campbell. Kuri uru rupfu rwa Eric Campbell bagombaga kwerekana MRI irimo kumukurura kubera magnet bayifitemo. Mu gushutinga kano gasene baragiye bubaka MRI ya fake kugira ngo baze gushutinga bisanzuye. Ukuntu bayishutinze, uyu Eric yafashe amaguru yiwe ayashyira muri MRI. Bahise bazana amaguru bari badesigninze bayashyira hasi, hanyuma bazana ibyuma babishyira hagati y'umutwe wa Eric na ya maguru bari badesigninze ku buryo byagaragaraga ko birimo biramuka. Ibi ariko ntago ariko byari birimo biragenda. Wibuka ko Eric yari yafashe amaguru yiwe yayashyize muri MRI ku buryo nta kibazo na gito yigeze agira. Aka gasene ku munsi w'ejo tuzagapostinga ku rubuga rwacu rwa Instagram, ni isomogari 250. Ahangaha tugashyizemo bahita baduha copyright. Ibyo bintu tuvugiye aho ngaho byabatwaye iminsi 5 yose barimo kubishutinga kugira ngo bizaze bimeze nk'uko director yabishakaga. Iki nicyo gice cya Final Destination gifite iminota myinshi, dore ko gifite iminota 109. Mu gukora iki gice cya Final Destination ari amashusho agiye afata take 40 zose director atari yabona agasene ashaka. Izi ziganjemo zira scene z'ukuntu urupfu rugenda ruza, nk'ira scene y'ikirahure kikubita mu mazi yabaye ice. Barimo gukora editing, Arsene bagendaga bagabanyiriza sound na effect kuko babonaga zishobora kuzatera abantu trauma. Bajya no gutangira gushutinga iyi filimi, bari abakinnyi bose ntago bari bazi uburyo character zabo zizapfa, bimwe mu bintu byatumaga bagira amatsiko menshi kuri set. Iyi filimi yo yagiye kurangira itwaye $50,000 kugeza ubu imaze kwinjiza $315 zose z'amadolari. Uwo twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane. Twanafunguye urubuga rwa Instagram ni isomogari 250, nujya ukadufollowinga urabukoze cyane.